Kuthiatira matheta akiri antu baraba kurita ngui ntere cia Bulone DCC wa Mutwati na mujumbe wa ntere cia Embe North Julius Taitumu nimakinyite ntere ugenda kumenya umbobo mantu ya bakiari ni bagwite ngui ni batere kwena maturene na kudia mwandikani atika thule muongo wa Meru. Nicholas Chabari ana ribotie to ya antu kwena arua no ntobwa kiriro na kitheto kira kirari na antu betu barabara ngui ya na gitumi gikuki wetumire mubunge wa Embe North Julius Taitumu bagwatanirite na DCC wa ntere cia Mutwati twecharite Muthoni Macharia amwe na MCA wa Natho barionga ntere cia Bulu kuraithiria kiriro kia kithirito kina aruti ngui ntere inu baraba ithiritwe bakitheta bakiuga ate antu bakuraja ibo bakuretwo kwandikwa gituoni igikugia kuthondeka barabara ya kuma Isiolo kuthi Mondogashe na kinya mbeca ciao nacio batio ciona ibateri kwithirwa cia goro no ende barewa mbeca inkai kitheto kira kirare muno kana malalamiko ya sana ni antu kwa ibakweja bandikwa narua bakabutwa ruyu kana ukene tukwaririe uyonthe na thainyanya hii Madam Susan uro in charge of human resource tukaria nwe na kinya baba baromerete batwira bakarekebisha mantu ya mishara kinya tukwaririe twina mheshimiwa Mithiaru uri MCA wa Eturari na inkumya kinya na aria na witikanirĩa ibu kumya thaibu kwa wenya transport ya witithio na malori mbere ne tondekana na twetikanirĩa buronene ngui ira itecia skilled labor kana ira ite na utaluma ama ira itecia kitaalamu tuonto engineer kana mtura uthomerete yo ni abantu bakuno tuke obuliongera ringi tuone ke manto akobua na ngui riteni bokeminyane yetu bokurita project yete totu bibi atomereji ya Natho atomerita narere to ekinya kenda imbote byantu beto na faindira nyinge to tate tutirwe kinya roiru no rubangi uturwa nara mikongoro ya ng'ombe na mburi nyuma ya ukaranthigoro na kwaranĩria na atongeria baseti yenu ya Bulu barikanirie ati kinya ntu baba kuromba ngui kiri gikaro giku nabo bakaithirwo bajanĩtie gukurukira achibo bantere inu bakuthi na mbe na kuruta antu baba kuruta ngui ibo no kamenya iba bakia kurita ngui kuriku ku no ntokore antu bamba kuya ko kinya baba urite nara bengiro oro ni bakia kuria kuriku na tutetegeria antu no mwato minyi baba kuria kuno na ibyo tongoria bwe thabo yete kuwa tekwe picha nano ndoteke labu ine kamera ogu ibaugire na bwiko bateri kwithirwa aruti ngui bwa kuruta ngui ntere ino kinya bana atongeria bone kenda baithirwa bakiaraniria na atongeria bangi tabagi siasa na kinya bakithirikari tukua bunge bwikirwo atongeria bwenu nikenda buthabu na mwakilishi wao wenu ora wa tumenyetha cia thinere ariko iriau nikenda kinya butha kwe muntu ukureta link kana ukureta mantu kire administration ya kambere ko iji na hiyo itafanyika ili tuwe tunajua ni kitu gani inaendelea urokethwa akiwakilisha maslahi ya community ke group ye kenda etho ini thimo mwashimwa karingira muntu fulani direct mwambiche urako kari ende umara na kwenda ciethe kiongozi ura kinya yo ya tuma agwithwa na mambishano maingi kutokia kuato umwe bere kila kitu itanyoka kuma Bulu Embe North Peter Nicholas Chabari.